April ni somni le pathum sang ni somni pali thole ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Vawiin chu Israel sipai enthlatu lam hotupa banna thehluh thu le US in tanpuina sem chhuah tur tam turu lutuk mai hi I han bi chiang don teang nimin lama thu thar bera chuan Israel sipai intelligence hotupa chuan nikum October ni saria Hamas hoin an ram an beina khan amo phurna hlen zo lova in ngain banna a thehluh Israel Defense Force IDF thu puang tu chuan Major General Aharon Haliva chuan banna thehluh thu hi soin ama thak tu tur thlan felani huna cholang ati Major General Haliva hian IDF Military Intelligence Directorate ho tu ani angin achan vawalhin zo lo ti apom thu asoya natlin lawani na chu ban chan tlak ani thu soin IDF Chief of Staff Herzi Halevi do kana nimin khana banna lekha hi a thehlut ani Major General Haliva hi Israel ram chanchina an ram chung ngeya beina an tora thlak birawanga Israel sipailal zinga bang masaberani a Hamas helpol silai kengten Gaza ram rihung na paltlanga Israel mi tele Israel sipai duty post te ba ka music festival mangmek te anron thawak ma khan Israel sipai tele an intelligence lam ho tu te chuan warning an dong lo nge an haider ti chu thil chiang la om theilawa kha thil thlenga khan Israel mi sang chuang an thi ba ka zani samnga ai tam Hamas te hian an manani kha Israel chuan na taka chang le tin Gaza bom an thlaka Palestinian nunaw le Hamas sipai singthum aya tam man thi to a boina lian zo ka chuak me kani Israel sipai lal Haliva chuan le kha chuan khathil thengrap thlak tak kha mini atang khan ka thluaka hian a cham renga chhun le zanin min chu san theilawa kadam chungin henan na hian min thla to don lawani atia ani na cho san nuwa thunei du te chuan khathil thlen dan kha uluk takin mai nei lovin chui chuak se du thu a soi rualin IDF a kom chunga ka thil ti zongjong kha Israel mi puitele kan ram ta na ni atibok Major General Haliva hian Hamas ho in Israel an be atanga ni soma khan bana tum thu a soi ngala khathil thlen na chan kha iron call intelligence department thiam lawani thu a soi ani heti lai hian Haliva chau hi Israel sipailal zinga bang tur ani don lovin na langa midang puan ban ve zel nge yarin omantia IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi le Sinbet Security Service Director Ronen Bar te po in Israel mi puite veng him zo lawan ni thu an pom rualin Gaza in dona tel zelan tum thu an saithung ani Israel ram Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kan Vawiin keipo telin zona ommek chan hi kan batani ti in Israel mi puite veng him zo lawan ni na chu an zawaya pomatul thu a sai to a ma se ani na bansan lama soi tel lova Israel ram eptu leader Yair Lapid chuan Major General Halivan banna thehluh ta chu ati tur dik takani thule aza om hle ni ti soin Netanyahu po hian hetiang hi ati ve turani ati bok United States House of Representatives chuan Ukraine Israel le Taiwan te hena tanpuina pek chhuah turin dollar tluk le ding on somkua panga an pasta a heti zat poisa hmang hian heng ram pathum te hi an ram ven himna konga apui don ti nani US Rural Call-in tanpuina poisa pek chhuah turan pasta hi India poisa chuan cheng tluk le ding on hlir sing riat vel ani he bil hi hun rei tak US House a hian upani hnuwa inrin ni khan pas ani theita a tunkar hian sinei ta soihovin pas ani veleanga chumi hnuwa President Joe Biden a dokana thlengin ani na hminga lo ji hnananga dan ani to don ani seita gangin he bil hi Ukraine Israel le Taiwan ram ten hena pek tur an ram ven himna konga tanpuina tur ani a heng poisa te hi a hloma pe in heng ram te hian an du dan danin an hmang don ti na ni lova amhan na tur big ruam man na omsa vek ani thung Israel hian dollar tluk le ding on somni paruk point pathum pariat achang dona hei hi India poisa chon cheng tluk le ding on hlir sang ni ayatamani heng zinga dollar tluk le ding on nga point pani hi Israel missile le rocket defense system thuam chaka tilen belzel na turani a ral thuam changkang le na turin dollar tluk le ding on pathum point panga da ania Israel in an mania ral thuam changkang an siam chona na man turin
dollar tluk le ding on khat da ani bok dollar tluk le ding on pali point pali chu Israel hna thil sang pek na tur ani a hei hi enga tan chia man tur nge ti soi chian ala ni lawa US in an ma ni ngei kala Israel ramin ven him na konga hna an tho na an puina tura sumda ni in nalang hemi baka hian Israel hna hian din mun harsa ading mek mi puite tan puinan bi ka man tur dollar tluk le ding on pakua point panhi da ania he poisa mang hian Gaza Strip le West Bank ka cheng te tan pui an ni bokang mi puite hnen an mamo pek na tura dollar tluk le ding on pakua point panhi da hi man the ani angem ti soya hara achan chu tu na hian UN Agency for Palestinian Refugee UNRWA kal tlanga sumpek thin chu Israelin adu lo wangin ti tobri ania Israel hian nikum October ni Sharia Hamas ten Israel an beina khan UNRWA staff te Hamas lama antel ve ni in an soiwang ani US in sum tam taka pek po hi he agency kal tlanga pek tur hi ani mela asem chu alama har satna an nei mai thei ni in mithiam te chuan an soi ani heti la hian khothlang lamram tam tak te chuan UNRWA a hian tan puinan pechun zom reng thowa he UN agency kal tlanga tan puina hi Gaza cheng mi pui makta duai ni don terin rolber andam kho chhuah ani Israel Prime Minister Netanyahu chuan US in dollar tluk le ding on tam taka puya tumna chulom omati thu asoya heti la hian Palestinian President Mahmoud Abbas a thupuang tu Nabil Abu Rudeina chuan US malak na chu Palestinian mi puite beina turani ti in malak na hlau om takani atia he poisa hi Gaza Strip mi pui sang tam takin an thi pha donani ati US tan puina hi Ukraine hna dollar tluk le ding on somruk point pariat pali pek ani don boka hi Russia beina tur ti chu chiang hal vek mai ome he dollar tluk le ding on somruk point pariat pali atanga dollar tluk le ding on somni pathum zat hi Ukraine na US ral thuam da belna turte an ral thuam da na mun chei that nan te man tur ani a tluk le ding on som pali a tamma chu Ukraine Security Assistance Initiative noya Ukraine sipai te training pek na tur le ral thuam le an mamo dang leina turte ani dona tluk le ding on som pakhat chu Ukraine le che vela US in ma alak na man tur ania dollar tluk le ding on riat chu sipai lama man tur nilavin Ukraine sarkar hnathok te hlo tur ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US rural tu te chunga lom thu asoya kong dik kan zo le tanta atia he US bill pomta ka wang hian nunna sang tam tak chu chan himani dona Ukraine chu thuam chakin naom le ta ni ati heti la hian Russia ram foreign ministry thu puang tu Maria Zakharova chuan US tan puina hian khovel chu boina thuk zoka hruailut zel dona ni atia Ukraine sipai te tan puina hi firfiak te tan puina dik takani ati bok atir lama soito angin US bill pass thara poisa pek chhuah tur zinga dollar tluk le ding on riat point pakhat pahnih hi Asia Pacific lama man tur ni in Taiwan tan puina tur ania Taiwan ram hruai tu te chuan US ral thu man don har thu an soi to a bigin stinger anti-aircraft missile an mamo ni in an soya US bill pass an hriat vele Taiwan Ministry of Defense chuan Taiwan lama US atan zialan tir tu ani ti in lom thu an soi he bill kan soi mek hi bill pakhat anga soi ni ma se package sang ani a package pakhata chuan Russia Central Bank ka poisa khoi chet theilawa da mek chu US ina khoi cheta Ukraine ram tran puina na man theina tur atela chuba ka chuan Iran Russia le China te hrek na tur le China video app lar tak TikTok khamna turte atel bokani dollar tluk le ding on zadon man na tur bill pass hi aolai lo hle a rural lai Democrats tamna house ani chungin Democrats lamatangin member somthum pasari lai chuan Israel hna tan puina pek du zong in vote an thlak lowa chuti lai chuan he bill du lama hian member zathum somruk parokin vote an thlaka adu lo lama vote somnga pariat atlani Democrats zinga he bill du lo tu te chuan Israel ram Prime Minister Netanyahu an soi sial na sa hle a an tam lem lo na a Democratic Party huang chunga ngaidan inang lawa om ti chiang takin na tilangani Israel hne na tan puina pek tura hian ep tulam
Republican ten sarkar an thlop that viau lain Ukraine hena tanpuina pek chungchanga ero Republican representative za pakhat chawin bill du zong in vote an thlaka adu lo lama vote za som pani in an thlak thung ani Republican member te zinga Ukraine tanpuina konga European Union an chena tok lo ti an oma then kha chuan Ukrainian tanpuina suman don te hi an man nan soi chiang theilowa an rin om lo ti in Ukraine tanpuina na sum tam tak man ai chuan US ram chunga man ni sen du thu an soi ni he bill hi voin hian sineta an soi tan tu rangai ania House of Representative a in sineta hian rural lai member tamna atlem zoka chuti chungchuan ol sam taka an pass mayarin oma President Biden chuan Ukraine in dona muala mi te hena ral thuam le man ruak an pek thuai theinan he bill hi sinetin kado kana an ron thon thuai ngai ani atia Sineta Republican Minority Leader Mitch McConnell point he bill hi pass thuai atul thu asoya Democratic Majority Leader Chuck Schumer point khovel mun sang sang kan tho puiten he bill hi ngak lel takin an thlir ani ati vebok hetia han ngai to mai chuan US hi awa felin awa thil phal em ti mai turani a chuti lai chon Russia le ram dangin khovel mun sang sanga boina le indona om mek chema zual zel zonga malatua US an pu po hi adik na chen om ve tho ome khovel mun sang sanga boina hian thlir chiang dewila US le thurol puite hian boina top theina na malak a in boina top mai lo nan ma an la zok emoti mai tur ani ve tho ani khovel ram lian te hian ram te naw zok te hi anel pui ram lian le thil ti theite do na na mangin an mani in do si lawin ram dang chu an mel ma te do na tu ral thuam le poisa an petrok tok reng mai ani bera abik takini we sian an ram chunga boina chu lo phot chuan ram dang chu boi reng se an poiti lo ni in langa boina re mai lo nan sum le pai le ral thuam manga in do na cho nun reng hi an tume moti mai a ol viawani Iran hena Russia in ral thuma pek soi sela Iran in Hezbollah le pol danga tan puya wanga rek reng chung si in US yana tan zong te chu amakta duai tel mai ni lo tlu le ding on tel tak me wina tan pui le don ti na ni bera khovel ram ro pui shuai tu te hian remna zalenna in unaw na ti thumoi tak soi reng chungin in dona le boina top theina na in biak na do kan kila soi ho ai chuan ral thuam manga boi zel an thlang mek ni in alanga kan soi photo angin khovel hi a boi zong in akal zel ani bere bazari lo thira wangin kan lo me